Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ukonvenai jangka mat chaprang movement uba Michael CM ulaong ba kajing ay bentalang yaki kun shinrang kan pen em ya kamen CM yakun bat ya kajing snow try ya la kajong ka khando up hapo ka jai benri khasi ka badang snow bat arden ha kajing ay bha tang yaki kun kan thai bat kham tam e ban kham a ya ka bha ka ba he tang sha ka kun kan thai khaddo ha ka je karan bat kelat patai khubor ha ka khalai tri ulber arja pulai uba Michael CM ula kentu ya ka sarkar jela ban pelong a no ya kajing ay bha shaki kun shinrang khanang baka jai benri khasi kan long ka bas kem bat ka bakio shakhmat ha ka yo ka kot bat ka yo kam yo jam hangni kidon katu kan ni himat bangi kwa ban ai ban support no bangi campaign halo tini himat beli bangi don kam yang ni kaan ban ai bentarong tiga mat kebon kong kelong ba hi ka pertai bro koi telun halo ke ekonomi no the whole world revolves around the economy nei ye halo ka pertai bro koi telun halo ka kai peteng kamai gaji ayo ka di kiri baklan ka kai peteng kilong ki beri baklan kemuni imta kum Amerika USA nei beli ke USA ka klan kelong ba ekonomi juga klan yang tang ikum ke Germany, ikum ke Israel, ikum ke what ke China tu? China 70 years back ni, China kadang kadang developing country yang. Dari China mentang dia one ni superpower, but ni hidup ke superpower ke dia ke klan ekonomi. Yeah, halor ke dia, hang semua kum kerja beri jungi ru. Darang ikwa bekerja beri terap nyawasa di penklan ni apa penklan mereka kai penting ni tikap apa kalau ba mentah hiong berok ba keruk kam kadang ke unemployment agak jelas ni dari mentah gulu kibar jelas pak iwan sini hiok kam hiok lat ban kamai hiok ban seng kam lejong hadu ba kumakalong tadi kumba kibat maki ra kai pateng dong kan laju ni dikawai nang idaw bungi siam bali kalong ni kalong ba bani kat kom yo pateng jungi ai pateng jungi kalong tang iwi khon hagoi ge kat ba ki iwi khon adu ba kun kai benkong ba ar balai kun senrang kimyo bai seng bai dang dina kan ni daw ba kadon a lot of economic opportunities hang ni jelaj ni ba bar jelapat yo lat ban ban sim ka bui ni ki la badan ne marbelai bagi kunjung ni tim don kata ka seng kadang na du yeng makin nek saka kai ka pateng di yakini hapo haka english ni ikot ka disguise unemployment employment kadon nei nei demar bagi kimpli ki la na kanya dustur jungi ikot ka disguise unemployment yeah. Bisa ni, semua kita melaju ni, ban bat hidal lebih kita lak kemai gaji, laju ni. Jadi kita kan dikawin, di mentah aku makalong mentah ni kun kamtang ni kun cendran, tang si kam kendo bantong bandi jangan hari melak bantong. Nadu ni ya, di kunu kino gani gadi jangan, no, gani gadi jung kadu bukan. Di sisi makam dei dari jonga tamu kam si mi kun ka fighting spirit nei ban nom ban yadai dari nei katelot mam ringi yong balada usenrang hi ula ban ong nadu nei yem ke jonga kari jonga tamu dan fi ong ba dan makni itu caka jonga de habi kunam di kumju ini semua ba kani kan jing ai bentalang hi kun baro kam kami kun senrang kan pendim biaya ta kam si mi kun itu fighting spirit kita beri Marsisian orang kejonga kita mun kini kita mahat ikon sim kamri kejonga kadi jungi khadu usong khate kam dole kita mensiam ne nong bang ni kun melong mentau naga mizo ki kilong patrilineal ni dan kilong patrilineal andre mat kebentaru ki kun serang kiyo lalu ni na findi beli ke border issue nagaland Mizoram Manipur ki kloy ban ya ka jelal jong
5 jadi benjok persyak ni ji khun persyak ni bor banabar radi ingi bangin bat hino ya kai pating jula mar mo long ta influx wan boleh buriu yo ban kamai yo ban song naru suan kumni wan sende yo la ban kamai ule ban song ni ati ju ri influx ni smoba bun ketiga economic factor boleh ba influx ke jur kan ini long ba yo la ban kamai na tra ki yo ban sah ni jula ni ban penklan ni terpeng ju khun ju kam ki khun sindang tang ban nadu na ji yang kila batong ko jonga mo jo yang ni kunjungi ni ngimi na keju akpo beli badan tami wi nom yo ai bentai ki khun baro lang kenthei pat sindang ha ka prothe ka lu kam manta lu kam na kam sokar rade yingi phai sa kam na jong bat don kam ban penklan no ni ka kom ai beta ni tang ba nadu na yeng ni yo ka mai seng mai dang bang ni la bang bat haladi ka kai pateng yung penklan jo terpeng jung kun senang na jong na ni yeng dang bula ban kit ban ba ya ka yeng ka sem jong koi ka kurwa ri mentang i kwa tung sa kurum klan terpeng i kun senang na jong bat ni penklan terpeng di kam song nya ni kata di kawai bantapan ti ngatrai lagi harus tu ni ba don ki ying di bom don kun kan thei don tang kun sinram tang siap ki mi pa kawan ka kur ka knilut itu ki ka ying ka sem bar khot ju ka ying adu bagi kun sinram poi sesro bat kni kala jabun sin bat bun sin ki ni kun sinram ki lawan di kendu ingi banyak keren orang ni bentang ba tang siap ki mi pa tam ka kur kawan keni lut bat tu yeng bagi sa bagi im hirang ba hantu kon ka kur keni lut tie fi house nam 1982-83 ak por ba milami no na kisu tie katungan ni ngut ngina bilang di khot berim dong KSU nyesong bat ko ya konhon ko bat Tribal United Front yakni ka Tribal United Front lai ram ni ba ubi fil slong di ngilai keren ba lor ni benda but hagajing keren jungi tingi draft ko ka bill kaban ye keren lor ni benda ban ai benta lam diki khun hagade bat ka self acquired property attractive self acquired property gede mo kamde ka ancestral kre self acquired property ye hadin ketung ya draft ni ka bill but haktu upor ba bolong CM jonga hasil di council di ba bakstar wanyang dia kini ka bill ngidang perkhat ba nginyat lembaga di council kan di henry kini ka bill pat kasim tino ka state legislative assembly but in 1984 ni dia kini ka bill la introduced for assembly but house nam but dia kini ka bill kabakten ka Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Khasi and Jaintia Special Provision Act 1986 layuk asen kemenjur nu governor apply tarik May 1986 but la published through Gazette of Meghalaya haka 3rd June 1986 di ya kini ka an ban ai bentalang Bible ya ka self-acquired property along an nyadu 1986 Henry kat penangyak kipur, kat penangyak kisnam tu, ngilap ba kini self acquired property pan, kena pois ki khun jungki, kakela ancestral property yang, margi khun ke kamde ke self acquired property jungki, kadi jungki pa, kena pois ki khun, pat kakela ancestral, kena long ancestral property pan, kalik yang sang khun kadu. Ni, di dina ni kada bangis ngoba. Hak ding an don kam ban include lang both ancestral but both self acquired but ka ancestral property di dinar ni daw ba house nam ahajar kamat saprang ka launch ni ka campaign kan ba hak ni ka an 1986
they ban include lang ya ka ancestral property apa kedengaan kenang ba ikmi hikpa kila ban will by will ya ka property ka beri ka self acquired but ka ancestral man kan amend nei but kan wanra ini ketin equitable no mat equitable pun sin kibri kedang perkat ba equitable kamut equal kamut markan ju nei kat kung ka dictionary meaning dong ketin equitable but kamut fair and just kasong hajing start ju bi pa man ai no kat no tila da kisngo ba di ban ai kun khat du kani ka an kan kanum khang namar beli ni punon kam ni ketin equitable no ti ngi kwa ba kani ka an kan thop lang ini ketin equitable nang ba kaniada kanang ba kum om manta iki ya ka yeng bam dan kun kan thei badan tang kun sinrang susaru kani ka an kaniada ba sisin ba ai lang ni kun sinrang tamun mdon chu balaban kini mdon chu ki kur ni kini ta ki balaban kini property ko ai di mi pa kajing thungu jo kini ka an kalong ban penklan ya ka khai poteng jong jek bagi ju di bat ban penklan ya ka khai poteng ngidon kam baga government kan wanra ka amendment hak ni ka an of 1986 ba kumbaong mane bakan wanra bakan insert ya kini ketin equitable but ka ancestral property hak ni ka an ya mentah ngila launch kini campaign ban let si pat ba man pan support ni pat ba di mentangin long meeting bagi NGOs no ni kmat NGOs but ni khot lang what itu ba persai kini anru ya kini jing tungjungi nambang ngila ban pensai ya ki belai bengi don kami kini ai di hakani meeting bangin khot meeting NGOs hadir ngin long si public meeting geleng-geleng di khot ban ni aware namar ni osngo badon ki ba ong ba kin persai ni kan ti rei babun na ki ki persai mar babun kim sungtu di namar ba hakajing kendu jingi khamtam gilong kemi am babun na ki dangmut ba keni ka tin equitable kamut equal di yong mata ni don laingut equal ni don kui kiyeng kumno ngin divide by 3 dingin la batai kamut yu tu tin equitable sabun kan ki ba kesan ban yong ba ini tin equitable ru im khang lat ya ka yeng da kwa ban ai kun ka du ka song ha jing start mi pa ban ai kum om ne yenu kan nu thai kun kan thai bin kong kala abyang na dong sedong kun ba ar kadang duna jing yo juga ikan pe kan yang tu yenu ban ai kan nu bun ngi nei yu kun sedang ka fiu log kan slik sia ka kur yu fiu nei nri hatu tu kun sedang di kun janga to sibu ba kam don ka kur mo ngimi bat kur ngimi bat jat tu kun di jong ala ka lok jong kun ka lok jong kun jong aru kan dai hiam ka sa prum jong di ngismo ba ini bentar imdei ban khang lat ngi bangin ai kut ong mene nei ni kwa pasal kurum bukan terpen rei kun senang na jong ba yin pen kran terpen di long ki ba paklan kejakan ni jong kur ini self acquired property ni self acquired property ba frame nga kamai mata kami tu magalot nga ni kamai tu self acquired property ni ai kur tingi kwa ba ka ancestral property ni kan kentut tang itu property kan ke bagi self acquired kami pa ni kan pangka jaka jong kur ni kan tang halor ke bentar ba ke property bagi kami pa ki self acquired maki bagi asi kun kur tienri kesulong ba hatu kun janga umdon hok mo manyo benta tang namar buli tho ya kenthe jong we kur di udon hok hiam ban kit ban ba ban pensan penrang ba ki kun ki jong biru ne mar ko mga long por bingi campaign yo ka compulsory registration of marriage ne jong ba senrang muskunyo kun tu mai bai ba nai bai ba mnu mata bentar ngimyo kakam jam rumyo bentar ngimyo bentar nekhat bolong hap ai sebai bam tingan dari yo bentar na yeng penting ngala am banai bai bam mata long ni hap perkhat daktar kom te kelawan kur ka keni lut
Ti lar ki kur kilaban kenilut ya ka bahak jung ki kun chenrang. But babun na kilay hakas ni batep sunon lam hakas ni batep sunon ki wan ki kur kini. Ilong mafibat mga long ni kun ni di chenrang mo. Atau ngin chale kum ta ki kun chenrang jung ni la sai kin chale kum ta long kadi ki kum pasungsi kan. Di kum ngi ong mene ki ka pertem ta di kadi ekonomi. Mo ni kwa ban klan ekonomi yang jak beriu. Di hato donlat kumoi pat. Lara donlat kumoi ru to ngini apa ikai dusur. Di kum ko long mantang semua kani kadi kawai kalat. Menirap ki kun ni bangin let man bat khai pateng jong jela ni. Hai jela ni.